Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Iwan-iwan beriman dia pahasan. Fikir ulang kehilapan sabab kita kewajiban untuk jalan nusuk ngaji. Saya awal tos kataji dosa orang diampuni, kumpul orang dirahmati. Sepuhano wajib ngaji, Tuhan miskin sami-sami. Hirup masih hati-hati, sabab orang bakal mati. Urang kudu mika cinta, guru nu jadi pelita. Najan urang loba harta, wajib ngaji eta nyata. Obat hati ayat 5, baca Quran jemaknana. Kalamullah maha mulia, pelita hati manusia. Obat hati nomor 2, ulah poho orang kuasa. Najan lapar karasana, malah gampang ibadana. Obat hati katiluna, pikir wangi sing biasa. Petunjuk Allah kajalma, syafaat junjungan kita. Sholat orang sing biasa, nyerkedi ibadah hamba. Amal soleh bakal nyata, ridho Allah nu diharapna. Obat hati kaobatna, seglobal ngariungna. Sareng jamaah sarolena, para alim ulamana. Ngadangukeun pituluna, hayang baca akhiratna. Sareng amal berilmuna, bekal jaga akhiratna. Obat hati kalimana, rajin sholat di betingna. Sholat tahajud nabina, kebiasaan jamaah solena. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Sholatullah salamullah
Yasin Habibullah Allahumma salli wa sallim wa barik